Mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kurangwa mu mutekano muke umaze imyaka ibarirwa muri za mirongo, umuryango w'abibumbye binyuze mu ntumwa zawo z'impuguke zikorera i Geneve mu Busuwisi uherutse gusohora itangazo rikakaye. Iri tangazo rishinja umutwe wa M23 Mouvement du 23 Mars gukorera iyicarubozo n'andi mahano abaharanira uburenganzira bwa muntu mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Iyi raporo isohotse mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze umunsi umwe wonyine zifatiye u Rwanda ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'abasirikare bakomeye b'u Rwanda bagera kuri 4 abajenerali 4 b'u Rwanda ibihano bikomeye nk'uko twakomeje kugenda tubibagezaho. Uruhirane rero rukaba haruje mu gihe umutwe wa FDLR ukomeje kwigamba kuba wo rwose ufite gahunda yo kuba abatutsi ngo batakora ibyo bagomba gukora. Ngira ngo mwabyumvishe mu itangazo ryasohowe na FDLR. Ngerewe nk'umunyamakuru umaze igihe akurikirana ibibera mu karere k'ibiyaga bigari, iyo usomye iri tangazo wibaza ibibazo byinshi. Ese koko runivugisha ukuri kuzuye cyangwa iracyakomeje gufata uruhande rumwe? Kuki amahanga akomeza gushyira igitutu ku mutwe w'abanyagihugu baharanira kubaho kwabo M23 ariko ugafuka amaso ku bwicanyi ndengakamere, imvugo zihembera urwango ndetse n'ikorana rya leta ya Kinshasa n'imitwe y'iterabwoba nka FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda? Muri inyandiko ngari y'isesengura tugiye kurebera hamwe ibikubiye muri iriya tangazo rya Loni, ukuri guhari ndetse n'ibyo amahanga yirengagiza nkana kugira ngo akomeze gushyira mu majwi u Rwanda kandi ruzira ubusa. Iby'impuguke za Loni zishinja M23 duhereye ku mizi y'icyo Loni ivuga. Intumwa z'uyu muryango zatangaje ko guhera mu kwezi k'Ugushyingo 2025 kugeza muri Gashyantare 2026 abaharanira uburenganzira bwa muntu bibasiwe bikomeye n'abarwanyi ba M23. Loni ivuga ko habayeho inyerezwa, iyicarubozo, ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'iterabwoba ryo kwicwa. Ingero zagaragajwe na Loni muri Kivu y'Amajyepfo Uvira, itangazo rivuga ko abagore babiri baharanira uburenganzira bwa muntu bari mu myigaragambyo kwamagana ukwirukanwa kw'abasivile mu byabo bashimuswe bakorerwa iyicarubozo n'abarwanyi ba M23 ndetse kugeza ubu bakaba baraburiwe irengero. Ihohoterwa ry'abaryamana bahuje igitsina LGBT. Havuzwe kandi ko umwe mu baharanira uburenganzira bw'abatinganyi LGBTQ yashimuswe kenshi agakorerwa iyicarubozo ndetse akaba akomeza guhigwa bukware. Muri Kivu y'Amajyaruguru Goma hakabaho havugwa ko ngo hari umugabo watewe iwe urugo rwe rurasakwa, umugore we arashimutwa ndetse anakorerwa ihohoterwa kugira ngo avuge aho umugabo we yihishe. Undi musore wo muri Goma nawe ngo yashyizweho iterabwoba nyuma yo kwandika inkuru zishinja M23 ubwicanyi ahitamo kwihisha. Loni navuga ko aba baharanira uburenganzira bwa muntu atari abarwanyi ahubwo ari abantu b'ingenzi mu gushaka ubutabera n'amahoro. Aho impuguke zasabye M23 guhagarika ibikorwa no kubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano agahenge cessez-le-feu. Isesengura ukuri kuvangiye n'ikinyoma. Nta muntu n'umwe ufite umutima wa kimuntu washyigikira ihohoterwa rikorerwa umusivili cyangwa uharanira uburenganzira bwa muntu. Icyakora iyo usesenguye uburyo raporo za Loni zikorwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usanga kenshi ziba zishingiye ku makuru atangirwa mu biro i Kinshasa cyangwa i Goma atanzwe n'imiryango yigenga, kenshi iterwa inkunga na leta ya Kongo cyangwa ikorana bya hafi n'inzego z'iperereza za FARDC. Ese aba baharanira uburenganzira bwa muntu ni bande mu by'ukuri? Mu burasirazuba bwa Kongo umurongo utandukanya umuntu uharanira uburenganzira bwa muntu, umunyapolitike n'umuvugizi w'imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo kenshi uba warasibanganye. Hashize igihe kirekire bigaragaye ko abantu bamwe biyita ko bakorera imiryango itegamiye kuri leta baba ari intasi z'ihuriro rya FARDC, FDLR, Wazalendo bashinzwe gutanga amakuru y'aho abarwanyi ba M23 baherereye kugira ngo barasweho. Kwitaba abantu inzirakarengane zizira ubusa mu gihe hari ibimenyetso ko bamwe muri bo bagira uruhare mu gushyigikira imitwe yica abavuga ikinyarwanda no kujijisha amahanga. Ibyo Loni yirengagiza nkana ukuvugira uruhande rumwe. Ikibazo gikomeye cyane mu matangazo nk'aya ya Loni si ibyo avuga gusa ahubwo nibyo ahitamo guceceka. Niba Loni ibabazwa n'abantu babiri cyangwa batatu bashimuswe, kuki iceceka imbere ya jenoside igenda yigaragaza ikorerwa abatutsi b'abanyekongo?
ubwicanyi bwa FDL na Wazalendo, kuki Loni idasohora amatangazo yamagana uburyo umutwe wa FDL wakoze jenoside mu Rwanda mu 1994 winjijwe mu gisirikare cya Congo FARDC ku mugaragaro. Uyu mutwe ufatanyije n'inyeshyamba za Wazalendo wirirwa wica, utwika amazu, unasahura inka z'abatutsi bo muri Masisi na Rucuru, tutibagiye muri za Minembwe. Imvugo zihembeye urwango, hate speech. Abayobozi bakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumvikanye kenshi bahamagarira abaturage gufata imihoro bakica abavuga ikinyarwanda bose babita abanyarwanda. Amashusho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga, abantu batwikwa ari bazima, abandi bakaribwa, icyo bita cannibalisme, n'inyeshyamba za Wazalendo. Loni kuki idakoresha ijambo horrifiers cyangwa ibintu biteye ubwoba bwinshi kuri aya mahano, ahubwo ikabishinja M23? Ikindi ni ugushaka urwitwazo kwa Kinshasa. Perezida Felix Tshisekedi n'ubutegetsi bwe bananiwe kubakira abaturage igihugu gitekanye mu rwego rwo guhisha ubwo buswa bwo gutegeka. Bashyize imbere politike yo kugira u Rwanda urwitwazo. Buri kintu cyose kigenda nabi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko ari u Rwanda na M23. Loni aho gushyira igitutu kuri leta ya Kongo ngo yuzuze inshingano zayo zirimo kwambura intwaro FDL na Wazalendo, yishora mu mukino wa Kinshasa aho kwibasira M23. U Rwanda rero umuturage ushaka amahoro ariko utababarira umutekano muke. Itangazo rya Loni ryemeza ko M23 igomba kubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano. Ibi ni byiza, ariko se ninde usanzwe wicaye amasezerano? Kenshi mu mwaka wa 2024 2025 n'uyu mu ntangiriro za 2026 twabonye M23 isubira inyuma kugira ngo ihe amahirwe inzira y'amahoro ya Rwanda ndetse na Washington, tutibagiwe n'inzira y'amahoro ya Doha aho bari kuganira. Ariko nyuma y'ibyo ingabo za FARDC n'abambari babo bagabye ibitero by'indege n'imbunda nini ku birindiro bya M23 n'ahatuwe n'abasivili. U Rwanda rwakunze kugaragaza ko rudashyigikiye intambara. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame inshuro nyinshi yavuze ko ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ikibazo cy'abanyekongo ubwabo, gikwiye gukemurwa binyuze mu biganiro bya politiki. Ariko intwaro gusa u Rwanda rwashyizeho umurongo utukura. Ntabwo ruzigera rwemera umutwe wa FDLR ufashwa na Kinshasa guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Guha intwaro FDLR n'uburenganzira bwo kwisuganya hafi y'umupaka w'u Rwanda ni ikintu Kigali itazigera yihanganira. Mu gusoza rero, itangazo rya Loni ku byaha bishinjwa M23 hagati yo Gushyingo 2025 na Gashyantare 2026 rishobora gushimisha abategetsi b'Kinshasa n'abandi barwanya u Rwanda, ariko ku muntu ushaka amahoro arambye mu karere iri tangazo ni ikimenyetso cy'uburyarya bw'amahanga. Impuguke za Loni zasoje zigira ziti mu gihe abaharanira uburenganzira bwa muntu bacecekeshwa bakanaterwa ubwoba, amahirwe y'amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aragenda ayoyoka. Twe twakongeraho tuti mu gihe Loni n'amahanga bakomeje gukingira ikibaba leta ya Kinshasa icumbikiye igaha n'intwaro abakoze jenoside mu Rwanda FDLR, igihe cyose leta irebera ihigwa bukware n'iyicwa ry'abatutsi b'abanyekongo bafatwa nk'abanyamahanga mu gihugu cyabo, amahoro arambye azakomeza kuba inzozi. Kugira ngo habeho ubutabera nyabwo, Loni ikwiye gukora iperereza ryimbitse ritabera kandi rigera kuri bose, uhereye ku bwicanyi bwa leta ya Kongo FARDC, FDL na Wazalendo, naho kwibasira M23 yonyine, umutwe ugizwe n'abantu barwanira uburenganzira bwabo bwo kubaho no gusubiza mu gihugu impunzi z'abanyekongo zimaze imyaka irenga 20 mu nkambi mu Rwanda no muri Uganda. Niho gushaka kuvura igisebe hejuru utabanje gukuramo amashyira n'umwanda biri imbere.